Oke. Ini adalah senam orang Hong Kong ya, guys. Oh. Kayal. Ini orang Hong Kong, guys. Ini yang tengah tuh Mbak Indo tuh. Semangat energik. Baru sarapan mbaknya. Iya, baru sarapan nih mbaknya tuh. Gak apa-apa, semangat. Kayal. You know, Arabic? Philippines? Kino? Come here. Di sini mbak-mbak libur tuh. Ya. Mbaknya makan kerupuk. Mbak, oke. Yo, Mbak. Jane sarapan. Yo. Tak munyer. Kayak mbak-mbak di sini makannya masih bungkusan ya, guys. Belum enggak. Tuh. Tuh. Di sini ya mbak-mbak semua campur sih sebenarnya. Ada Filipin, ada orang Indo, ada orang Hong Kong. Terus campur. Mbak kayak ngantri apa ya? Ngantri apa? Bawang kerestan iku paling. Wah, tenang kok kae. Iki lagi ndelok mbak-mbak mangan-mangan iki. Bojo-bojoku ben marem ro balik libur mangan-mangan. Wis ana sing ditutupi. Di sana rame loh ya di sana.